Lucaria song tiripi maya hin pen abang putin channel tin pen kewa erangki itu apa kecengsi nang litum nakatu parte pen so press media lo kaci tong dong tega po ni tu mahin kaci song kardong kaci si cengsi apran itu karbi lucaria song kiklem rap itu majir po do lalu tim mas kami cepat cini cepat se nelia por ano cengsi neli hinten cepat cini po kardom neli men samsung tero neli karbilo chali song 3 mai president mate amai ko tapi ada orang kardom neli men biswa judi tero neli kongsun na karbilo chali song 3 mai kardom neli men jenikro neli West Karbino district long HSR Kardom nilimen sarti rongha nili central committee long executive member bukan West Karbino long dunmaipu Kardom nilimen berborong pi nili central committee long member Kardom nilimen thare fixing ro nili KSA West Karbino district long assistant secretary at Sikimo Kardom nilimen thare joising hansi nili kolonga branch committee long secretary or president ko Kardom nilimen Ransin of Part nili KSA Central Committee long Kembang Jauh kalau dulu pas kami si ceng kono na pini jasmet pet karbilo chali song tiripi maya hin pen press meet phana kok alam thia ba ke na non hejong ke damtan council मतलब अठर कarbilo termas council itu mahin pen Terasalan labang so screening test, written test, lies kami bidang do thai lo. Lapen non abang ke non ajir ding lo usi itu biarkalong lo je council itu mahin pen non hala angkoi ke papleng je pan laso prabjin pen do kon ko usi itu arjudun no. Lasi labang so council pen labang so kamatha education का पम्बे जिया जॉब पिनी along school along समय ना सो teacher के कॉम जॉब मतलब थान बांग के कॉम जॉब सो पे अफाई पे बात नंजी बुका माथा पे आन सोचे कर भी students अतुम समय का अकांग तो यंदे के चाली दुन लोग ये फान पिनी foundation लोग पे मेज ये फान बुका माथा पे LP लेवल UP लोग नॉन प्राप्त जिम पेन तेरे के पास असर लांग की उनतांग के लीडर अतुम फान अलग तुम्हें appointment की पिपन जेलाम के ले तुम अंतरा पेन बेटा लोग Lasi labang ke jasi mepet karbilo chali song ahin gasame dum churu lo pen lang dum so decision bangke welcoming decision lo mesen lo te wa fis tame ladak ni tum malai to phan ninga tum pe sika chuning isi ka chuning kan tum bangke la helo pili karbe ngolong abang ke ong dum ariso e jang tum bangke dake loke theka phai bangke no ke number bong song si theklong lo la pen educated unemployed bangke tum ong pe so si naklang sila so long bangke non karbe ngolong loke thek ariso e jang tum se tame la so tet ki untang tum tame dupik lo ko sila tum bang la so non council pen la so anghoi ke pepleng lo bangke la tum sai sia war sai long dut ko si matha sila daga bangke itu ki pugang tum la helo itum 80% karbe ngolong ke do karbi rat mate ST ara tum abang ke dak kidu ke lagarak sai di lagi itu kadu kita thek pramalam lo lasi ladak bang itu ka phiri phone alam do itu ma phiri phone alam hilo je council tu mate authority tum pen las appointment ki pe hodo bang cash for jobs about claim for that nanji kusi tu chuni ni ladak bang ke komane council authority long kachira abdul tum jong se komane cash for job account claim that purtangte team kar bang long ke japon CM ke hai tuliram rong han alang hin same strict action chi endul ko kusi pili tum pen ning the lo pen chuning re athe bang ke pili langdam na laso adim jong se konane jong se cash for jobs sa song nang ko ko putate ke ong du ma bang ke kidu ke la so ke the le ko sa kidu ke la bara so tuma bang ke laso ke ni tuma ke long dun de ji a chances to be lasi Hei pacing thur ji pulo tangte la kidu ke la karat atu mafan kan thur kon ya kenang so sila so kan thur kon bangkel dari sa chances dulu dak jong si pini transparency maintain lo dak jong si
tangka mahapat he pin pen ke the gateng ben si ingwai ponglo pulu tangte ladak pange karbeng long karbeng anglong ke do karbeng risu jang atum ke the gatum latum make awasai long du jong si ladak pang jong si konane la so transparency awedet pulu tangte la ke plan atum habang tangka maha ke do tum si long le thot po kitu gatum bangke lule thek dum si tame ba qualified lu matum si tame tangka maha ke pado dum ne det per joglong dum det pulu tangte munon phia bangke latum la ke long dum det atum den ya ni ki pung choji kali la bangke non e prang la so lu ka char li ji so mara tum si tame ba komane teacher phana ni ke hang lu ke thani phana ni ke hang so mar tum si tame kitu ke la tum ke da si demoralize ji people demoralize ji polam theke la helo ni tum jong hina chi paduk tu sita tangka maha bejar ko ni tum ke sakuri ke ni jong hina lo thaning tum sta so job bang ni long dum dik ko la so bang ka padai abang ko ko la si pini council tum pas tame ni tum mahin pen chuning ni lo batai chuning ni ke la helo la bang so la so appointment ki pia bang ke la ke non sam bang ke langdun peme lo afran setame ni tum do ni tum kudam le setame non do kokla pun so ke kono posi ni tum ben pen chuning ri lo jala ni che langdun peme na ji la karbi ang long ke doan la karbi ari so ja tum ke the ke ri so ten long ke pasta na so tum pan bang ke tangka na pin pen tangka mahai ne pin pen tum ke the ka teng jala ni tum pan ke sakuri bang ke pinan ko mate job bang na tum pan be pa pleng pinan ko la pen aku ni tum ku kan tum bang ke la hello ke dam tang along setame aprang la so appointment di pelong setame hala so bang ke ni tum lang dam thegong di ke ong dung bang ke non st tum sel so ke long ke ong apo si non bang ni tum ke pudun hippo karbi lo chari song tum ke pudun thibyo bang ke la hilo nili tum phansi ka panong an wan chati lo ko si la bang ke non sama bang ke st tum phansi a priority pi nan ko la pen ke ong dung asi ta la ke st o sumar bote karbi so ma tum si la ke so job bang ke rai kom pinan ko kusi tum council to ti pan pudun kan tum la si pini ni tum karbi lo chari song atum hin pen alang ni tum pan ning che thilo council tum si tame la appointment a process bang ke transparency pen si claim kon ko kusi non ki tum ning thilo la pen nili tum hin pen si tame abang putin aphan se tame candidate se tum se tame alang tum se tame la so appointment alo kun na ne anomalies do kok kulo tangte kese tum masame nak pachini nangi la pen nili tum la anomalies ke do long bange ka bi lo chari song tum mangi tum khoi tum thekye posi le tum ke che song pidunji athe kar bi ang long ke do kar bi ali so jang tum jong se pini dak haya job long dun lukte ele tum economically develop ko economically jong se develop ko kulo tangte education ta project pe tum ka develop ja chances do pe athe bange etum sumara tum pan lo ka pechari ji an so se ele tum akan tu yang dengan pechari dam ye pan setame ele tum la so economic jong se sound lo kulo tangte ele tum sumara tum same an so se lo ka chari rong se ke rap long kon ko la si ajatin asitin na so tum same nili kachuning tu kan tung gel hello dang le tum same ka to ka beta la so thak ko langdun pangching na ji ba langdun char na ji bini kese tum der kali kapre ka song tum se tame la so non la so appointment ki bija process along ba ka to beta langdun pen transparency ka maintain vek je phan bini ele tum ka to same a kulo ko bang si ni la tum chuning kan tum asi non le tum the gam lo ke dam tan APSC le punon kapre state service le punon hada bang ke pini tum theklo transparency do piglo hada bang ke sakuri se me ke thek tum si ke long la sil tum hala appointment letter ke PR is tame bhag tum ke ala tum ha ki duk ke cheng ben ke lobachare so history che than ko pinian ki duk la pala situation ka si pini la sona ke man pini la na ke theklo jara pala ni tum pini bang ke ada ke tangka kapeti theda de posia da ke tidukila along also maratum a hempen na ke lasona ke thek also maratum sabe pini bang ke komane ACS mano komane bang APS mano lakusong se all India long samele tum UPSC long samele da bang ke tangka mahapati theda da joksi pini tum ada hopet ake thek tum tang kang wai tum thek no ase council tum samele bang so teng follow dun ko ala so footstep follow dun ko si tum ning thela asi karbi lo chari song hin pen ki jutsi ka chuning ri ke hello karbi ang long ki japon team karbi ang long a leader mate song japo ke hai tuli ram ram hang pen tang lo ang li sang ho tu la non e prang la non ma long ka chi than sai so
appointment ki pijalam thelong nang tum just met pet tangka pa thira karbi ang long kidu karbi mat ST candidate also maratum phan on merit basis alang itu phan top priority pipen labang so job along adu tin phan ke palu tum eje phan ke nang itu RDP pon oku nili